Trezo, ninde wariye inyama nari nasize mu isafuriya? Yes we. Papa ntabyo nzi kweli. Ntabyo nzi. Okay. Uzi neza ko atari wewe? Yego papa sinjewe. Uri kubona no kubesha ngo ngarure mama. Nagiye ukazi ndakubwiye ko zira nyama nasize nshizemo umuti w'imbeba. Niyo mpamvu nagarutse mbere y'uko ibintu cyose ngomba gukora nuko bazaka imba waziriye ariko kuba utaziriye ni amahoro y'Imana kandi Imana ishimwe. Papa ko wagiye kwaza utambwiye. Ubwo usanga oya ntugire ikibazo. Kuba utaziriye ntacyo bitwaye. Uyu munsi imbeba ngize gute? Ndazikomesheje. Urashize none. papa uwo muti washizeho imbeba irahita ipfa ako kanya cyangwa yaza gupfa nyuma. Yes we. Wapi? Uwo muti wica imbeba buke buke. Nese papa, iyo mbeba igiye gupfa yerekana ibihe bimenyetso. Iyo mbeba ako ntabadifite. Iyo mbeba irabanza umutwe ukayirya. Urashize none. Yarangiza ikagira umuriro ariko utari mwinshi. Ikigoryi. Na Yesu yaravuze ngo nimugende mwisenye n'abana banyu. Ese ndasakubaza. Noneho icyanyuma ibyimbinda. Yarangiza ikongera ikabyimbinda. Ikongera kandi ikabyimbinda. Yarangiza igahita iturika. Nese papa niki kokora kubwiye mbeba make guki. Tanzira nimwe ihari kugira ngo iyo mbeba ikire. Nibwo yogenda ikagwa mu ngunguro y'amazi irapfa gusa. Nese papa uvuze ngo yego mu ngunguru umuntu ashaka ingunguru zitatu yokira. Zitatu gusa. Niyo yogwa mu ngunguru 9 yopfa gusa. Nese papa izo mbeba zirasaba umwanya ungana gute kugira zipfe ko kuva mu gitondo utarabona yapfuye ngaho umuti wawe utari gukora. Icyo si ikibazo ugomba kumbaza. Zanga byakundi iyo mbeba biraza kumara amasaha 12 yose. Bimaze amasaha 9 yose ntari muhira. Zanga byakundi sigaje isaha imwe kandi gitangaje mu uwo muti nashizemo. Nigereye ku ruganda bakora umuti w'imbeba barangiza gukora umuti w'imbeba mbasaba ko banshiriramo acide Bande ndakubaza. kilowati zigomba kuja muri wa muti kugira ngo iyo mbeba tizigera isamba. Ese ndasakubaza. Kunza numva abagabo benshi bavuga ngo bagiye kugura imiti y'imbeba. Isi ye ya miti y'imbeba kwita zikiza imbeba wowe bwikayica. Bande ndakubaza. Abandi narumva ngo bagiye kugura umuti wa malaria bagakira imbeba yo kutazikira. Ngaho iyo mbeba ni jewe. Yesu! Nari mbizi gusa. Nari mbizi ko iyo mbeba ari wewe. Bande ndakubaza. Yes we. Inzanzanye n'urukingo rwayo. Urumva hasigaye iminota 30 yonyine. Ariko ndaruguhereza babanje kumbwira. Wa musi kugira ngo ndo ari amabrete urambwira ni imbeba yari wewe. Cyambere. Wa musi siga inyama zo kotsa muri firigo sanga ntazihari urambwira ngo ni imbeba yari wewe. Naho se yaji nasizemo sanga bayimoye iyo ninde. Ukambwiza ukuri. Ewana ndakubabarira. Ukabesha. Ntakundi bihangana. Na papa nije nabitwaye. Yari yaji abe na yawe mabreta abe na ya nyama nije byose nabitwaye. Urashize none. Ako nawe uzi ko za nyama rero zitetse nabi zaze mama. Akajini ko kari kanaryoshye. Happy. Zira nyama nta muti w'imbeba nashizemo. Kwari kugira ngo menye umuntu uza wiba mwino nzu. None nakumenye.